Problem of the day ni Irene, ti Singapore. Yan, kalpasan na dito yung mga kasin, may ituloy tayo itong i-play di kiti song request yo. Dumngeg tayo pelaeng, tap na no, bareng makabalakad tayo, kit makatulong tayo manin, di may sa manin agprob-problema, kitang aldaw. Dear Cousin, umunaman ti amin kat kablawang kayo tinimbag nga oras di Tanemars Studio stamet ni kiti padak nga naayat nga agbuybuya kada ti programa yo kumusta ka itan kasi jak kumaidi kayat nga iburay to'y parikot ko kasin na nakababain. Ngayon no agbuybuya ag ti programa yo kasla nagmayat ag dengeg ti balakad. Isang asapay ko ma na may kandakmet ti nasaya at balakad para kada ito'y parikot ko. Awagan daklatan ti Irene. May sa OFW dito'y Singapore. At daan ti dua nga anak ken napeklan ti kinababaero na nga asawa. Naawat kun kasin ababaero nila kay ko nga Alex. Hindi pagsayaatan na saan mo't atay tipo ti babaero nga agseryoso iti babae na. Idi. Isu ti pamatik idi. Ngem ita nagatumit ten ti nagidandanon kanyak nga adda ka no kabit nila kay ko. No kaano pa lockdown. Isumit ti pa nakaibagada kanyak nga agsabasabali ka no ti babae na. Hepe ngamin ti tanod ni Alex ije barangay mi kasi. Iso nga uray no lockdown kat makarwarlat ta ije balay mi. Kaputa dadakkel mo di kiti anak min. Iso saan nanas kaya nabantayan isudan. 45 titawen nila kay kun kasin. Ti amok agit no kasta nga edaden ket agtal na ko man ti kasta nga aramid di ngamin. Diyak pa kami nadoktalan eh. Uri di adda pelang di ta Pilipinas, di diyak pa nag-abroad. Awam met ti nadoktalak nga aramid na. Ngim adon ti mangmangeg ko anahilig kano nila kay ko ti babae. Mahilig nga makiangaw ti babae. Asi deg isuna ka nagiti babae. Gaputa tanod isuna ket am-amu na amin nga babae ti barangay mi. Ngem idi nag-abroad akon kasin. Kona makaamu isunan no agbabae. Saan nalakid di ngayaw awid jay balay mi. Kinasisita kanyang idiket mapagadal ko nagiti anak ko. Nga idiket babasit na pailaeng. Tinagrugyan ti parikot ko kasin kita ito'y madamat lockdown idin. Nabasak tay may sa post ti kabarangayak ako nana. Ay na dayta apo hepe. Ay anya dayta apo hepe. Relief goods wenno sustento. Imbagpay ti kerida maikan ti ayuda ure saan anak alista. Sa bali ti nariknak idinabasak dayta apos ti kabarangayan ni kasi. Nagatapak asigod. Inatap ko anilakay ko ti paspasagidan daydi apos. Tahepe ngamin ti awag da ken nilakay ko. Isu ti awag da ken kuana iji barangay mi. Sino kumape nga rod ti awagan na tehepe? Alamit ka tehepet pulis. Ngimjak a pinansin pailayang idi DJ Apos tamadama ti dalus ko iti balay ti amo. Aging gaan na nakaluto akong ti pangmalem. Planok at tawagan ni Alex kumaidin ta pagpudnuek kasin. Ngimsakbay ko ana aramid. Kinitak ti cellphone ko. Ada nag-message kanyak iti nakaatidug a message. Nga agapu ka di kasinsin ni Alex.
Kasinsin nilakay ko ngem nasigid a pagayam, nasingid a pagayam ko. Ket kuna na ti text na sis at ay bakak nilakay mo pagchichismisan da ditoy. Kabit na kano ni Juby. Tay balo nga agkas kasera yan da kagawad sa ami. Unjak ko mamamati idi. Tamo tayo mat ni Manong Alex talaga naangaw ka di babae. Ngem adu kano ti nakakita, akanayon na kano mapan. Kanayon kano mapan ni Manong Alex ije kasera na. Ureno rabii. Kanayon kano nga ada bitbit na relief goods nga itited na kini Juby. Inikkan na kano pa'y tisang haribo. Ket ti amuda tay ayuda na angem. Kasano nga adda ko maayuda na kat awang tinagan na diyang nakalista. Ket baka kwarta na mismo dyan inted na sis. Iso na alarma na. Iso nga nag-message sa ket awang met trabaho ni Manong Alex bukod ka di honorarium na kasi hepe ti tanod manumit laeng. Iso nga atap ko ti inted na kwarta ket aggabuking ka. Kwarta nagbanugam dito abroad. Uri kasinsin ko iso na sis. Ket madi jak kahit yung ubrain na. Di la makonsensya mo deta Manong Alex mat. Tinawagak nga rod te kasinsin ni Alex ket inistorya na kanyak dagiti madamdamag na chismis panggep ken nila kay ko. Agburburek ti darak idi at imawag kini Alex. Kring kring. Hoy Alex, agpudno ka man kanyak. Babae ni Juby abalo aya. Adu ti makakitkita ken ka turpe. Kanayon ka na mapapan di kasera na, kanayon ka mang ti relief goods. Ken inikam ka pa'y ti ayuda na, agpaiso. Tilad da nga ipagbagam. Kanayon nak ijay nga, siyempre ka nagrurunda ak. Kan ijay ti pagkita ami kin kagawad sa ami. Gitsak lang mabainin na babaiyag ni Juby, idinto nga kasera yan da kagawad sa ami. Kat kalkaluban na ka kalkaluban na ka nga ta Tagkadwa kayo met kin ni Sami. Magkakainuman kayo pa, hindi ngamin. Di ka lang mabain nga lalaki pagchichismisan da ka dita barangay tayo loko pati siya may ramraman sa DJ inted mo akwartakin ko na ala nangalam tinted mo kuma ket awan may trabaho no dita in pau it ko ken ka akwarta kawartayo para dita balay kwarta ang nagbanugak dita kwarta nagbanugak ited mo laeng tababain awan pabain mo animal adda ay inted ko akwarta tilad da nga isasaom sika. Inikak iditi relief goods at isut bili ni kagawad. At tadagiti relief goods nga inted mi. Insublida kada kami. Taibagada ited yula ka digiti sa balin nga mas agkasapulan. Kunada. Isut imbiling kanyak ni kagawad sa ami. Imbaunak nga ited cooking ni Juby. Sangag pa isut chismis dakin ka. Bakit among paunay ka matin? Among med dito'y barangay tayo. Ado ti chismusa. Ado tinalay nga garamit ti istorya saan mat kasusto. Ulbud ka, animal ka. Kanayon ani kagawad sa amin ti pagpambar mo loko. Bakit nagsugpon kayo kini Juby Takin kinalob kayo adwa. Makaawidak lang makaramang ka kanyak, Alex. Ala, iyagawam ti agbabae, ayop ka, makasarak kan tulat ta ti babae mang tedking ka ti sakit, gago ka. Mapaniknigak lang ang babae ni Juby, di ka nagaw awid jabalay. Tabakakit di no maakaram di kita anak ta, no mabayrusan ka, turpe, animal. Manipod ita. May manipod ita saan nga sikat pagipaw itak ti kwartan kung gunam babaero. Numapanik ni kam Awang mat talagat aramid ko. Di ka ko magsaludsod ka, di kita kakadwak. Permiti surun ko ken Alex kaasin. No kaano alumakayen isot pa nagharamid na. Ure awan pamaneknek ko ket napigsat ti kutob ko nga adda aramiden na amadi. Ken kasabwat na ni kagawad sa ami at agbarkada da. Okay la kanyak no agbabae padawat ko pigid di isunan. Bagidan. Ngin usa rin na ti kwartak ang nagbanugak. Para ited na nga ayuda para itikirida na. Kabit na wino babae na. Ay ket ditan arumor ti kinauyong ko kasin. Mapaniknikak lang kunak ito. Imbes ko mga agserbi kadakwada nga agaama, agserbi kadigita anak ko, mapanakit itid ti babae na ni gago. Pasensya kan kasin kadigiti saok amadi.
Kahit ko lang nga ipeksa ti sakit tinakim ko. Alaam mo yumet, tirigat mi dito abroad. Sa kastat ububraen nilakay ko. Sapay ko ma, na mabalakadan dak. Noan niya tinasken nga aramidek. Tapno agtal na nilakay ko timadi nga aramid na. Kino kasano ka mailiwliwag to'y marikrik na apungtot ken gurak ken kwa na. Nagrigat met nga rod, kastoy, saan kami met, sa anak met ang makaawid pa eh. Agyaman nak, ti panang ibasam to'y parikot ko kasin, at sapay ko ma, tapakapidutan to ti adal, para katikitida to mga agbibuya. To'y agpupungtot, nga, ken agpro-problema. Irene, iti Singapore. Hepe, naalakan, hepe. Anya, dito na, sinot mapanmuron-rondaan, tirinabi. Kabali matin. Kahit ang kasi